Hello darling, kumusta ka? Nabayag laday din si Kaken Shakti, nakita maneh. Musta nila mua dati, sapay kumata sa wem kanya, tiki napudno anya dale kaya tasawe kay tay nay isem ken day tapaludi kadiket kinaplasti kayat kuwasawem asyak manin ti ayate Shakti sorry inak nakurangan kumadali maagkan ka ken maarakup ka manen biyag ko ken agnanayon ken kadaling agyamanak tintet mo kanya kagundaway nga inak panagsuni may kandaling intamanen agpapas itirak sa tapno masunitan aldaw sinayang taha wen biag ku sapay kuma tadi tantun ag sinapay kumadalin ket idaw-daw